Kuliah cuban vibro season 4 jemput nam ta keluar light cam tegi light cam kumba light li ekpos kane gade po general administrative department kane ki kam ki badai po ki mekli house ma kane ka mekli house ke balai ne kande po mekli house Mumbai tegi don light li ekpos kawe de jong LDA R3 de jong ki room BRR tegi don light li ekpos bara tengne penta karkom kane ka application advertisement. Application are invited through online mode only. Bisa apply online ke website kedai baik ke macrecruitment.nic.in ngasabu ke link apa description tangba pihak jit office beda kedai general administration department. President as per the terms and condition of this advertisement for recruitment for the following vacant post as per state registration policy. Okay, Mekli House Mumbai mereka nak supli nemtala kena sistem asnam el apply hapo Mumbai te don kam yaki nok tray yakane kawe kade jong LDA tang kawe de jong khas jantia te tang khas jantia gila apply yakane LDA te kane LDA qualification kande beja 10 plus 2 hi man ka por sai ai te 10 plus 2 gila apply nam tak LDA banam tak room bearer dan R3 post kawe garo kawe khasi kande bene kande class 8 pass te ba kwa apply gila apply ke exam fit hob ya Shillong ke bro tho Shillong tama ka kamban trebre kande ha Mumbai kan ma pertama. Interested candidate can apply online mode by clicking on the link macrecruitment.nic.in yang sabuk ke link apa description te last dang untuk sau Jun terter ke last date kendai sau ter Julai nang non por shibnai ai te bakwa apply gila apply te kan mau sa sin bat kene kare kam jong ka sarkar ma ada permanent post te tangba pide pito exam ya Shillong maka kam mantre bede pinde ha Mumbai te tangkatai ki jemput Close one.